Ya, mbala tsara antsika jiaby. Zany ihany agnazava amintsika ny hoe antony telo mahatonga ireo avantsika majorité ny merina, ireo Antananarivo mamboly korontana, mamboly grève hitantsika tatoato. Zavatra telo mahatonga azy. Voalohany mahatonga ireo avantsika mamboly korontana man grève io voalohany dia karaty. Tamin'ny nanala Andry Rajoelina tamin'ny toerany teo, nandrongana Andry Rajoelina zany, zareo tsy nampoizindreo zany tampoka tamindreo hoe niala Andry Rajoelina, rongana Andry Rajoelina, nipoitra tany colonel Mikael nitondra izy io filoham-panjakana antsika Cotier. Igny tsy tagnatin'ny calculindreo majorité merina, tsy merina jiaby fa le merina manana toetsaigny manavakavaka io. Tsy tagnatin'ny calculindreo hoe niala Andry Rajoelina Cotier ndray mitondra io. Zareo zay fa zatra hoe zareo fa mitorogno hoe ireo tompony Madagasikara, ireo fo zay gasy hoe miala merina, misolo merina. Zay voalohany mahatonga ireo mamboly korontana izy io. Mody hoe ataondreo hoe tsy namaly fitakiana tany amin'ny kianja fitondragna azy io, mamorona dossier aby zareo, mamorona vaovao-lainga amin'ny réseaux sociaux. Amizay boka malagasy jiaby very magnaraka azy, miaraka milahatra amindreo mandrongana io fitondragna io. Satria Cotier mitondra io. Zay voalohany tsy zakan'ny vavonindreo. Miteny zareo hoe fa ity nagnadiso fanantenana antsika fitondragna amizao fotoana zay tariany filoham-panjakana colonel Mikael. Haindreo tsara, fantatrandreo tsara fa tsy possible anatin'ny 6 mois, zao vidy 7 mois nitondrany filoham-panjakana colonel Mikael ke dia hoe ovoavaly tanteraka ny etahetantsika jiaby malagasy ray manontolo. Tsy possible agnatin'ny 6 mois 7 mois ke dia fa androso tanteraka i Madagasikara. Zegny aintsika jiaby zay impossible. Surtout Madagasikara, izareo niditra nitondra to Madagasikara agnatin'ny fahantrana tanteraka, firenena mahantra indrindra eran-tany, dobony trosa nazon'le mpitondra teo aloha, simba tanteraka raha jiaby navelon-tegna ny orinasa lalana. Aintsika jiaby zay tsy vita agnatin'ny 6 mois na agnatin'ny 1 an 2 ans zegny tsy vita. Fantatrandreo tsara fa atsika manipulendreo tsika voaka malagasy hoe ataondreo tsy mavita raha na magnano diso fanantenana ity fitondragna araiky ty. Kanefa za vavolombelo, za vavy boka Madagasikara avako aby. Olo jiaby mahita fa misy fivoany na resaka délestage azy io efa fa niaigny be, fa tsisy presque, fa tsisy. Misy jiro tapaka fa tsy ohatran'ny taloha, nisy fivoagna tsara, milamy olo. Io resaka vidim-piainana, vidim-bary ny jotso, fagnamboarana lalana, za nandeha par terre tagny avako aby. Engin mitohy fagnamboarana lalana eran'ny Madagasikara, indrindra amin'ireny route nationale regny, mitohy misy engin feno magnamboatra lalana isan'andro jusqu'à haly reo miasa. Magnaraka faharoe mahatonga ireo avantsika merina mamboly korontana io. Faharoe, ity resaka refondation ty fanavozana ty. Io tsisy handrany zareo magneky zegny. La preuve, zava GNZ ny Antananarivo merina mandeha magnano mikorontana ry, jamais reo mandeha hitako ndao magnova rafitra agnano état fédéral, agnano décentralisation. Zegny tsy agnatin'ny calculindreo. Tiandreo zegny atsika mandraky zay miena amin'io rafitra tsy manjary io, rafitra centralisme tsy manjary io. Amizay ireo fo zegny tompony volantsika jiaby. Ireo mahay ny amezandreo atsika, ny ampody amin'ny volantsika. Ireo afandreo micontrôle Madagasikara, afandreo lasa mpanjakany Madagasikara. Zegny raha misy io. Satria ko amezandreo atsika état fédéral io na décentralisation io, atsika hitovy amindreo. Ireo tsy agneky zany atsika mitovy amindreo. Tiandreo atsika agna mifaritra. Atsika amin'ny faritany ndrindra Cotier, si anareo merina zay monina fa mipetraka amin'ny faritra mba victime namanay, anareo zegny mba agnatin'ny sahirana namanay aminazy io. Karaha zegny. Io tsy amezandreo. Zegny koa zegny agnanaovandreo diversion, magnano mizaha système hafa zareo zegny, magnano
mamboly korontana zay mahatonga zareo zio tia mirina président Marc Ravalomanana. Zaza mbola tsy mahazo nondraha donc zaza mbola kely tamin'ny 2009 ry tsy mahay ino antony naharongana a Marc Ravalomanana zay rongana naharongana vahoaka malagasy ray manontolo Marc Ravalomanana zay nadoso nesorina tamin'ny fitondrana nohony fijaliana fahantrana nataony didijady nataony tsisy raha manjary tamin'ny fitondrana zay matoa izy rongana nesoriny malagasy ray manontolo nidina an-dalambe malagasy ray manontolo manerana Madagasikara sy taty ivelany rongana izy io izy mody ataondro sorina menaka natao ohatran'olo vaovao ohatran'olona tsy maloto noho nino entina andeha hiady amin'io hoe atsika mitaky fanovandravitra andeha hitaky état fédéral na décentralisation tena izy io avy tsy fitiavandreo le côté mitondra zay igny zegny le fahory fahatelo farany mahatonga reo mamboly korontana io revako aby hoe ireo lohany GNZ ny Tananarivo aby io miampy ireo influenceur na influenceuse merina mipetraka andafy io ireo tamin'ny nandrongana Andry Rajoelina ireo zegny tio anisan'ny nitolona nagnano par tous les moyens nanala igny Andry Rajoelina nieritreritra zareo koa miala Andry Rajoelina ireo azo toerana azo place ireo lohalohany GNZ ny Tananarivo merina aby io sy ireo influenceuse merina petraka ivelany andafy aty tsy nahazo place amizay zareo ireo nivadika koa mody andeha magnano alliance aby reo amin'ny Andry Rajoelina tegna mipody Andry Rajoelina anareo maheraka raha na Ravalomanana mipody io ireo samby reo merina miala merina miditra merina fa mbola agnatin'ny fahatelo koa zay eto koa ireo tagnatin'ny fitondrana teo aloha aby ireo tagnatin'ny fitondrana teo aloha zay nahazo tombotsoandreo manokana sy ireo mpiaradia tamin'ny fitondrana taloha aby regny nahazo tombotsoandreo manokana nahazo ranodrano ireo zay mbola ngoma sezy ngoma vola ngoma finanana ngoma fangalarana reo koa nisy mikarama mamboly magnano compte fake mampiely tsao magnano korontana magnano vaovao tsy mariny mandoto le fitondrana zao io amizay ireo mipody io ke raha tiako volagny revako aby atsika voaka malagasy mety video ty atsika za mety vokisan'olo lenga olo zio ty samba mitombotsony atsika amin'ny faritrany atsika mipetraka amin'ny faritany na côté anao na merina tombotsoantsika mitovy tombotsoantsika atsika mitsangana io espoir atsika farany io mba côté mitondra io matsapa raha zegny alohatsika hitsangana anogna jusqu'à farany io filoham-panjakana colonel Mikael io atsika aza magniky avandesany kadalegna matetika kofa magnano sujet karaha ataoko ty ataondreo hoe mitarika dipoko igny tia mpizarazara malagasy nefa atsika irony mampizarazara atsika niala frantsay tamin'ny colonisation ny coloniser ny frantsay atsika frantsay niala nadoso tary irony mandimy micoloniser atsika malagasy colonisation interne raha iagnatsika io zegny tsy agnamezandreo atsika décentralisation na état fédéral io amizegny ireo fo zegny zagnahary tsika ireo tompony Madagasikara tsika zegny revako aby zegny aza magneky atao hoe kofa mitaky raha karaha mitaky zontsika ataondro hoe titarika dipoko aza magneky avandesina ankadalegna amizay volagna amindreo eske mba tianareo par exemple anareo zanaka Tananarivo jiaby mba tianareo enareo zao resaka passeport atao amezantsika ohatra reo anareo zao koa mamboatra passeport alefa amin'ny Adiagoin na alefa amin'ny Majunga na alefa Tuliara na alefa Tamatave na alefa Fianarantsoa mba tianareo zay tsy zakandreo io resaka visa anareo koa misy merina namanareo kamaradinareo volagna aminazy anareo merina io anareo zao koa mangala visa andeha andafy tsy Antananarivo fa anareo alefa mifaritra aloha ivagna mifaritra agny koa amin'ny faritana na Tuliara anareo mangala visa na Fianarantsoa na Majunga na Adiago na Tamatave eske ikindro tsy kindro na ino atsika ataondreo carré amizay dika zegny atsika tsy tiandreo magnavakavaka maro problème resaka fampianarana université tsara jiaby avory Antananarivo zegny aviana Antananarivo feno côtier resaka velontegna atsika jiaby lavany potendreo velontegna jiaby amin'ny faritana potendreo orinasa karaha ataona Diego secret potendreo raikaraiky atsika amizay tsy choix atsika mivory Antananarivo atsika côtier ny mampamaro olo Antananarivo noho nino centralisme io
mamango atsika io mitsangana atsika riavako aby zegny izy ke tsangana atsika toagna atsika jusqu'à farany io filom-panjakana colonel Mikael io espoir atsika farany azahoantsika état fédéral na décentralisation tena izy budgétaire misaotra